Pokojom! Bok, Eli! Hej, Pato! Kakav je to zvuk? O, tako dakle! To je Patova budilica! Baš čudno! Pakiraš se! Kamo ideš, Pato? Ideš posjetiti svoje prijatelje, Ladu i Kita koji su pod vodom? Zabavno! Dobra ideja. Treba će ti tamo kamo ideš. Pitate se što to Pato smjera, je li tako? Može li netko od vas reći pokoju i je li kamo Pato ide? U posjet Kitu, hobotnici, pod morem. Bok, Pato! Zabavi se! Igrati se s prijateljima pod vodom ima li išta bolje? Što je to? Lopta! Super! Dodavat ćete se! Uf! Teško je dodavati se pod vodom. Oj, sve su ti igračke otplutale, s čime ćeš se igrati? A, tvoja truba, ovo bi trebalo biti zabavno. Oj. Izgleda da truba i voda ne idu zajedno. Evo nečega u čemu možete uživati. Strip. Oj, uništen je. Pato, pod vodom se ne možeš ni pošteno naljutiti. Bojim se da se Pato ne zabavlja onoliko koliko je želio. Fina hrana će ti popraviti raspoloženje, zar ne, Pato? Baš zanimljivo jelo. Špageti od algi, zar ne? Pato pita, želite li vi to probati? Nema šans. Tito je jak. Tko, ja? Ne, ja sam malo prije jeo. Baci se na klopu, Pato. Odlično, Pato. Pa ne odlaziš valjda, Pato. Jel to zato što se nisi mogao igrati igračkama? Zato što ti se ne sviđa hrana? Nedostaje ti tvoj dom? Izgleda da će te Kit malo provozati prije nego što odeš. Samo da ti pokaže kako je zabavno biti pod vodom.
zabavno, zar ne? Kit bi ti htio još nešto pokazati prije nego što odeš, Pato! Mjehuriće! Vidi ti to! Tu se možeš igrati s loptom, baš kao kod kuće. Što je to? Spužva? Spužvasti trampolin? Super! Izgleda da se Pato jako dobro zabavlja. Što vi mislite, da li se Pato ipak sviđa pod vodom? Da, zabavno je. Sviđa mu se. Što je to? Ogromna školjka? Što je unutra? To su pokojo jeli! Hura što ste se privikli na nove stvari! I hura za morske prijatelje! Vidimo se uskoro!